Whakaalawhai atu hana he te tūru te walatala te tupu ke lata ia moi a whiawhinei. Whakamua, koe tau whāheta pukua moali ko kisia e ku he tau koloa ke he tau whale mau koloa tunga tau huhu mo tau pātau me wholua kai humilia fōki. Whakatutala BCO News mo e sini wakatonga ko ia ko whalaini mo ko ia, pe he mai e sini nei na kai la whahikianga he tau puhala po ke tau whakatokaanga, wakatonga ne whai whakaonga he tau mau koloa ke tama ia ke tau koloa halau tūlu ke he motu. Hana i do walatala ia. Pehe mai a whalaini moko ia, kai ke tō mui e whakamauanga he tau mokoloa ke halau tūru a tau koloa, tōna kai moua e wakatonga ke tamai e tau puha koloa halau tūru ke he motu. Ahai he tau whakailoanga ko tuwha ke he tau mau koloa ke eiloa e lau tūru e tau aho ke lata mai halau tūru e tau koloa. Ahai ai fōki whalo mga aho ka mule e tonga, he ke lea e matangi me loka e tahi, po ke ko haha e taha e wakatonga ne ko whakawe ke awa sinaka i mai ke ngahua ke lau e tau koloa. Ono no atu ke he tamahina i mua koe taha e wakatonga ne ngahua ki Niue ke kamataanga he tau ka ko whakawhānau poko liwa atu ki saina ke lata ia mo e tau le kua. Ko amanaki ke hoko mai ke tamai e tau koloa mai mahina ne i ha iulei. Mo tau amamanakianga ke hoko mai ta wakatonga ke langmatai ke hākua mule whakatose tau whakaholoanga ke wakatonga koe olomana ke whinonga ke hongfulma waluaki ke lata me mahina ha au kuso. Kua lata ke mai longa he tau mokoloa e tau koloa ne whai whakatau tu mau he tau tangata ke tamai whakalahi ke lata mo tau mangaho ka mule e hoko maianga he wakatonga. Koe wha he tau pukua moale ne whakatoka ai e tau moko i kiki, koe tau taro wine lace bugs anei ke he tau a kau fufoka ina, koe taro wine po ke talo ango ne ke he palia nā i pe tā i alufitonga, koe whahinga hua takataka i motu, mai mta kau Land Care Research, ha New Zealand ne kua whakawhita ke tau kumikumi anga nei, tau lima he tau uawhe ufu mataha, ke mai ke whakatoka e tau lace bugs nei, ke tāmase he a kau fufoka ina nei, koe tau taro wine. Koe mitaki, po ke nākai mitaki ke whakatoka e lace bug ke he takataka i mutua Niue. Hai e tari nei ke he whakamatalanga he te purutu Land Care Research ke maanga halufitonga he a whiawhinga fua he whai tapu kua mori. Pe aluturu, koe mai aluturu tau kumikumianga, koe tau moko ne kai ni ke tau a kaufufu ne whakatoka aluturu ke he takataka i mutu. Pe whakaruturu, lahi me longa tau, ne tau si tau kumikumianga, ki kisia koe nā kai he tau moko i kiki pe nei e tau fua he whanua, ne tō he tau tangata. Pe whakaruturu, ko morea e seu tau, he whaonga he tau moko pe nei, ki tau mutu Pasifika, pe nā kai kisia ko hiki haruturu tau kai, ki kai o te fuki, wharua kau po ke tau fua he whanua. Tara hau mai e hake tonga ture, ne taki mtaka hua nei he whai hi takataka i mutu, koe longa tau kua mori, ne tau si tau kumikumianga nei, ke loa mahino, koe kai ni ki hakau fufu tara wine, e tau manu tara wine lace bug. Koe matakakau nei, mo e whahinga hua takataka i mutu, koe lewa ni e ngā hua ke he matanga hua ni. Mai he tau wāwhe ufu mata, ne ka mata i whalu he tau kumikumianga ia ke late ia mwe lari ki hai ke kumi. Moko, ke meki ke tamai, ke lari ke lamatai aki e a kau fufukaina ni ne whaingoa te tōru koe taro vai, i Niue. Kai whiawhia lahi, mai longa, e longa he tō mena kua whakawhita ki ai he tō tau longa i kua mori ki tua, mo e tonga hua he tō tangata i he Mtakau Land Care Research. So whiawhia lahi ma tōru hoko me ki ane ko mai kei ke hoko i ke ha ke tapun whakosianga he matanga hua ni, mo e ta lia whiawhia e tō tangata ke whakatoka e tama moko tosi nei ke whinatu mo e kai ai a whalu he tō taro vai ni he mutu tutu. Tara hauwhike ia e mawhai ngā hua, me kua lata ki ngā hua o loa, me loma tei tō maanga, ki o te kihi e tau kaufufu ni. Tōnga ni whuke mai longa e tō tōru e laulahi e tō tōru o tō whahinga hua e whakatufon. Ngā hoa lahi e tō tangata. Hai ei ni ka ha e tō tangata, ni o ka maike e ma tōru ke tausi e whalu e tō ngā hua. Se whakisia whuke m tōru, lahi na ma tōru e tō ngā hua ke lata ia me otu e mo whalu e tō a kau fufukaina nei,
whatausia tine matoro ke matakawia ka ko huval. Kai manea ni manako matoro ke tausi matanga hua nei ke whaonga he tō moko nei. Ila e matoro ka ha ka whakatoka e tō moko nei. Mei ka latoro ke ngahua tō mau latoro ke mō me kai tō hakau fufuka ina ni ha tō tolo mutu. Kai whia foki ke whalu tō whakakoanga mai he mtakau ia Land Care Research. Ko mei ke whakako mai ha matoro ta mtakau. Ke lata ia mai whalu he tō ngahua nei ha matoro. Koe kamataanga na ni he ngahua nei. Ko nono ki mua tō longa tu foki. Whalu he tō moko ka manai ke matoro ke whakataka i ke lamatai e tō ngahua. Ke tukutuku hifo e whalu he tō kau fufuka ina nei ko mua e ke ha tō tolo mutu. Koe masi ki tonu fule lei spagni ko whakatoka ki pētā. Koe politiko Quentin Painter he Land Care Research. Pēhā ia koe uta ki tahapu 2 kilomita he mamau. Ne maiki he tau manu ki nei ke whelele ki ei. Me uta ke ono whai tapu. Tō maiki ke whanawhanau me whalolahi atu e tau numela. Pēhā ia koe tau manghala whakamua nei. Tō ono e tau mtakau neua. Ki sia koe muimitaki. Pa ke hakina kai tau numela he lei spag. Ki tātu whauru ke wharota tō mtakawi ne lauia ke akau 44 Tarawine. Ko e pisinisi Telecom Niue, ko ahai ai ke he mangaho nei, e tau matangahua ke whakawhō e tau lakau hila, ke holomitaki e tau whakaonganga he tau tangata he motu. Tunga ia ke holomitaki e 4G, coverage mo e whakawhō he tau kawe po ke tau koloa telefoni, ne kua tua ilahi ke whalu a maanga. Hane e tau walatala ia. Whakatutala PCN News mo te kitaki he whahinga hua ha Telecom Niue ko Mr. Anurag Tandon. Pehe a ia koe taunga hua lahi he mga honei ko tause ki tuapa mua lufi ke malikisi hake e whakaongaanga he 4G ke mua foki ke makefu mo na mukulu mo alufi toke lau. Koe matanga hua whaiba ne ka mata he hongfuma walu mahino ka male ko hoko atu ki Waipapahi, si amana ke hoko atu ki hā kupu mō awasele tofukausi ai he tau kahau. Koe tau talangahauanga hana ke le kua he tau telefoni liku, koe tuailahi he tau la kauhila telefoni, mai o ka foki ke moa he tau koloa ke whakafo wake. Koe puhala ni ke tau use he le kua nei, ke uta ke he osi he tau koloa tuai nei, mai whakaonga he tau koloa fō. Tō amana ki alau tolu ke moa he tau koloa fō nei, atu osi e tau nei. Koe awha yumu ka moale, kua whakahoko ai e taha whakaholoanga, ke lata ia mo e pepa ne whakahingoa koe lota matala Niue. Koe pepa nei kua tuhia ai he hongwhuma taha i tau mamatua, koe tau tupuna ha tau tolu ne nonofo ke he motu, ke ha tau tolu a tau, ke halau tolu a tau lota matala, ke he tau anga whakamotu, wai halau tolu foki a tau mumui, he nonofo ke he motu nei. Hanei anadia he langi me tu walatala ia. Pulutolu ina matai ki ngawa nei ko te pulutu me te whānau mo te lau ko ina ngaro whakaafi, Ioane Whaawai, Dr. Jespa Sisi, Mutuli ana makaola, te tala PC News me matua ko Ioane Whaawai, ki mua hana tau manatu ha kua hoko mai ki he whakatotoanga he pepa ni. Koe mua te mahuenga e tau puhala nei, ha kua mai ki ai ke tohia me tau ofi tau talahauanga he tau toi tupuna ni a hangi he mūtua tau tolu mai longa whakalahi foki. Kua toko ngā ngaulahi tau matua tupuna hatau tolu ne toi hifu ki he motu nei ko Niue, ke whakatatai ki alau tolu e alau lahi ne nonofo mai toa he motu nei ko Niue. Mahuenga, ha kua mai ki alau tolu ke tau ofi e tau tālahangau ke he tau momoui he alau tolu, tau mena i loa ke he alau tolu tau mga whaoa, pia fuki lote he tau maanga, pia fuki he motu nei ko Niue. Si pehe hak fuki a talahauanga, koe alitoha ia hakoa whaitawanga pehe ke lata me halo tolo tau mga whawa. Pia fuki me motu nei ko Niue. Tau hauwhake ia tau māmaanga, tau lot matala he tau whānau ka mua mai he pepa nei. Koe mena ne mahuinga fuki e tuhi nei, hakoa tohia ai ki he ue wangahau. Wangahau Niue, si pihia fuki ki he whakaliliwanga ki he wangahau. Whakapelitania. Ka kano ni, hakoa manako ha mautoro, ke mai ke he laulahi e tau tangata Niue ne nonofo i tau mutu mamau muatu ke alau tolu nonofo ke motu ko New Zealand. Ha koe fuafua ke ai ke he taupu ke tangata ke he uafe uafuruma tolu ke he motu ko New Zealand. Koe tolu ngufuruma whae afe ki lunga he tau tangata Niue. Mai alau tolu ia,
Kua tōru ke he whāpure lia mea tuhau ne whanawhanau ke he motuko New Zealand. Kai talahau ala tōru tō tōu koe tō tangata Niue. Tō hia whakapāpālangi whoki ke iloa ala tōru ga na pihia tō momo he tō mamatua tupuna nene no nofu ke he motu. Ke whakatatai ke he wahaha ala tōru ne kua hoko ki ai. So koe kakano uho ia ne whakaonga ua ia wangahau peritania mo e wangahau Niue. Koe tau tala ia whoki. Ke tāonga e lau tōru, mo e mai longa. E tau whakauka he tau mamatua, mo atu ki a lau tōru ne o atu. Ke he tau motu mamao si no nofu ia isi whanawhanau ki he longa e tau atu hau, ka i la liriu mai ki he motu nei. Koe ringa koe tāna buhala nei whoki e whakalangalanga aki, e tau tangata ne no nofu mai tō he motu ko Niue, mo e whanawhanau ki he whihe tau atu hau, ke liriu mai ki he motu. Ai pe heo mo nei o mai ka hake no nofu ki a lau tōru ni ka hane manako. Kai o mai ke ewa mai. Mo e kisia mata i tau e takatakai he motu me tau nonofuanga he alo tōru tau mamatua pi he whuke me tau maanga. Haia. O mui whakaia ke whaaonga i tau ulat matala ni ko tuhia ke pepa ke tau whaakoanga he tau aonga i Niue mo New Zealand. Aonga la he tau tala nei ke puto ia ke he tau whaakoanga i alo tōru. Mai he tau aonga whanau ki iki ke hoko atu ke he tau whanau he tau aonga toko runga. Ka kano, ka hoko e mga hala ni mai ke tau tōru. Ke poto ia whuki e wangahau Niue. Ke he tau whakakoanga ke mo e tau ala. Ka e ua o viko ke kume e longa e toko loa ka ke whakaonga, ke whakako aki. E tau tala tu whakaholo. Pia whuki me tau tauwhi anga ke he kehe pia whuki me wangahau. Aonga lahi e whakamauanga nei he tohi nei. Kia late e tonga tau whakakoanga NCA. Kia lau tūru e tau whanau he tau aonga toko runga. Kai ua uka ka hai o ke kumi ke moa mai whewhoro toko loa ke lata me tau whakakoanga. Tutala whuke PCU News me matua ko Reverend Hariasa Faitala. Whiawhia lahia ia hakua whaila matai ia ke papani. Moe o moe me whamawhana toa ia ke tau mamatua. Me tau tupune mutu. Ke whuaki halu tūru tau lot matala. Ke tau whanganga hua pihe nei. O moe lahia o mai te whakaonga he tau whaiaonga ka hai tau tala nei ka moa mai kai tau tōga ke langa matai ake e tau whanau ha tau tōru anui. Mga honei ka hapa ke anui hapa atu hau ne e lau mai. Ke whakaonga e lau tōru whalu he tau loto matala ne hai loto ke he tau tala nei kua tau hia ai e mau tōru ke loto he pepa nei. So koe a mamana ke ai hai au e manatula makai ke pe oi ai whakaonga. Ha koe tau pulotu, mai tau ilo mai e atua, mai ke tufa, mai whalu a tuhau, mai whalu he tau whanau a tau tō. Bene ine whiawhia i au ke kātā mai ke kaha, he tau whaiaonga, mai tau whanau ke whakahonga. Ko whakakatoa atua e tau whiua ne te polo koe Tri-Series Tournament he tau whanau whiwhine ke he awha iumo he whaheta whakamua. Ne he kamata e Tri-Series nei ke he aho uwhu maturu he mahena me mo e whakausia ke he tau whiua ne te polo whakawhiawhia laka hui he awha iumo komale. Ko mtakau ne kau ki he Tri-Series Tournament ko tama mai Tuapa Royals tu ua e Classics Rebels mo e tu tōru e tama Ava Mamas. Moa e tama mai Tuapa Royals e tuanga nei ha koe tahani e matakau halau tūru ne mui e pile. Koe tau tuanga ne te polo whakawhiawhia laka hui ne kau tua i Alofi Magic tu ua e matakau aonga toko lunga mo e tu tōru e matakau a tama mai Tuapa Royals. Si pena hata tūlu do walatala tutupu ke lata ia moe a whiawhinei no no whaame mwene pōtu li liua te tūlu ke whilewe ia ke whaheta puka hau. La sana sune holwa nei ko mawehe atu mo nuene pōtu.